Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gumatangak man iti may sa dosena nga itlog na naansing. Ay yapay, day talaang nana. Mala, mabait lang tayo supot ko tigat-gatang adilain. Ayawan gayam, ang mga noadam amuyo ang mabalin ang matangdanan, nana. Matangdanan? Malpas nga minan tilif ko. Iso akasapulan mi tiyaya para iti anak ko. Agtrabaho akman nga minan, nana. Kasta ka day. Nalakalaang matkit di ati maaramid. Tilaang mat anak ko ti asikaswan na. Numay papan iti luto kan panaglaba kat siya kun ti makaam mo. Manungay ti swil daw. Pagsaritaan minto anana. Kas na ko nakitayan, saan matkit di anarigat ti ipaaramid ko kan kuana. O sige, kasaritak ni Sheena no kayat na. Numayat, ibagam amapanlatan ijay banay, tapno makapagsarita kami, nana. Awan pa'y samot pagtrabahuam Sheena nakaw. Awan pa'y nanaanseng, apay kaday. Agsapsapol ngamin ni Adeline iti mga awer iti anak na. Kanaw? Wan, no kayat mo di agaplay ka. Mapan ka ijay balay datap no makapagsarita kayaw. Manungay ti binulan, nana. Dayta ti di na imbaga. Sinaludsod ko, ngumti ko na nakit pagsaritaan yun to ka no. Ang mayat nga ta, ti agtrabaho ijay, nana. Ang mga nababati itid da aswil daw. Pagsaritaan yun to ka no. Awan ti ammo, ta italaang mat amangala da iti yaya. Mapanak to nga ron ijay, tapno makapagsarita kami, nana. Wan, mapankalat ta isupay. As-asidag ijay apagtrabahwam. Anyat ko na mitayain, anak kao. Agtrabaho akong tatang. Agaplaya, kasiyaya ti anak da Adeline akalugaran tayaw. Sigurado ka kaday, akayat mo ti kasta at trabaho, anak kao. Kabaalam kaday? Ano usak Tapno makatulong akmalaang kada kayaw. Ay nawaw, saan analaka ti kasta at trabaho, anak kao? Ipadas ko latta, tatang. Imbag kumamot mayat ti pasweldo na. Bagaan kay to no kasanaw, tatang. Magsagana kang arudan no dalakad mau. Inton malamto, tatang. May mayat latta masapa ka amapan. Tapno di ka marabyan. Saan pa'y mat-analpas ti panagdalos ko, tatang? Siya ka unti makaamo dita. Siya ka unti makaamo nga agdalaos. Simple lang ang matkit di ti aramidam. Bantayam lang ang ti anak mi. Itimplaam iti gatas kan paturugam. Day talaang, madam. Wan, day talaang. No may papan iti luto kan panaglaba, siya kun ti makaamo ang mga ramid. Manungay ti binulan, madam. 5,000 per month. Maminsan iti makalawas ti day off mo. Ay, kasta ka day. Ay nawaw, apay akas tamot ti reaksyon mo. Di mo kaya ti 5,000? Wano, pakurangam. Kasla kurang ti 5,000, madam. Ay nawaw, kasano ko maakurang kat saan mat nga all around ti trabahom ditoy? Day talaang mat mga sikaso iti ubing ti aramidam. Sige, ipadas ko ti makabulan laang, madam. Mangrugi ka nga rodan inton bigat, tapno maisurok dagiti rumbang nga aramidam. Nalakalaang mat ti trabahom ditoy ka. Namigat ka din, Sheena? Saan pa'y, sir? Ay nawaw, apay ngay. Mangan kamot na. Urayak amalpas kayo, sir. Numabisin ka, mangan kalatan. Uray di na kamin urayan kan bagat ko. Nakababain mo ngamin, sir. Awan rumba nga pagbainam.
Mangan kalat na mabisin ka, tapno da pamigsam. Tapno napigsa ka, mga sikaso iti ubing. Ay agyaman asar. Adda tinapay ti lamisaan. Agmerienda kalat no kayat mo. Di ka agbabain, tan narigat ti mabisinan. Sapay adda ubing nga sikaswag. Naimbag abigatyo, madam. Jak kayat ti kastangar aramidem ha? Ha? Siyak pailaang mati pinaglutom. Madam, Nasapa ka kumamot ang nagriing ata si ka tinagluto. Alas 4 iti agsapa kat nakariing ka kuman tapno makaluto ka. Amumat nga da trabaho. ay, pasensya kayon madam. Nabambanugak ngamin idi kalman kan alas 9 iti rabii naturog tayo. Ay nawaw, agrik-reklamo ka kade ah. Saan mo kiti, madam? Ibagbagak laeng mo't. Numaturog jay ubing, aglabakan to ah. Uwan, madam. Ilabam dagiti pigadan kan kurtina. Agdalos ka mo lang, tapno na dalos ti balay amadanuna. Nawatam. Uwan, madam. Kumusta mo ti trabahom ijay ayanda adilay nakaw? Marigata na ngarod na. Ay nawaw, ti kuna nalakalaang kanumot ti trabahom ijay. Marigata na ata kanayon amapuyatak. Intun kwan, siyak ti masapa amarieng tagluto akpay. Ang mayat mat siguro ti sweldo ijay. 5,000 laang ti makabulan, nana. Ti kunana kat 5,000 laang tanalaka kano ti trabaho. Ngam kasla all around dak mo't, nana. Anya, 5,000 lang. Wo, nana. Ay nawaw, kurang ata 5,000 nool around gayam ti trabaho. At dapay ubing nga awiram. Day tangarod, nana. Alas 9 iti rabii maturog kami. Nudad duma, alas 10 pay ki di Inton mariingak iti alas 4 iti agsapa. Diritson ti trabaho, nana. Ay una yan. Mano nga oras magayam ti panagtrabaho. Naimbag kumama numayat ti sweldo. Wan nga rod, nana. Alanganan ang makaurnungak no kastoy laang. Iso nga ipalpas ko laang ti makabulan. Kalpasan ti may sa abulan. Agsapula kon iti sabali a pagtrabahwa. Kaano man ang ti day of motion Ndiyak amo, tatang. Dipinde no anya nga aldaw ti day off ni Madam Adeline. Apay ka day. Wala, tanong kastamot lang ti sweldom iti pagtrap-trabahwam. Mabalin siguro nga ag-apply ka iti sa balay. Ipalpas ko laang ti makabulan, tatang. Iso na laang atawang mo amok a pag-aplayak. No kaya't mau, sumurot ka kani kasinsin mo mabet. Ijay mo't, tatang. Ag-apply kayaw para abroad. Ay nawaw, kayat ko day tatang. Adaan mo na nga agency. Kung takam ata na kayon tagsarita, jak mo't amaw no niya ti sungbat ko kin ka anak kaw. Anya ti kunam, Sheena? Saan kan ngagtrabaho? Wan, madam. Palpasak laang ti makabulan. Ay nawaw, iti anya aga po? Agabrod kami iti kasinsin ko, madam. Naa, apay nga agabrod ka pailaang ngamin. At damot tin trabaho dito eh. Dakdakkel nga minti sweldo ijay abroad, madam. Ay nawaw, kaslaad da kayat mo asawa na. Awan mo kidi, madam. Kayat ko laang mati makaurnong para iti bagay kan ti pamilya. May mayatlat na ano dito'y pinas ti pagtrabahuam. At least, amamom ti among mo. Awan pagdanagam. Wan ang manula ang mati sweldo. Kaanon tungay ang makaurnungak, madam. Awan nagdumaan ti trabahoan niya. Noan niya ter aramidam dito'y pinas. Isumulaang ijay abroad. Narigrigat pa'y kit di ijay ang. Okay laang, madam. Tapno mapadasak mamit. Sayang mo nga minti oportunidad, madam. Anya dyan nadamag ko, Adeline? Pumanaw ka no ba't ni Sheena? Wen, agabroad ka no. Apay nga min a 5,000 per month lang ti sweldo na. Ah? Ay, kwala kay. 10,000 tinagsaritaan ta. Saan ka di? Tapno makatipid ta kumalakay. Iso pinili na ti agabrod ata kasta kagayam. Ay nawaw, di nalaang ngamin ammo ti makontento. Nagbalin lang a practical di tao. Saan nga umdas ti 5,000 iti binulan? Bakit? Ang mga no pangabastuda lang dahita. Kasalumot nga iti arapaap na ang makaurnong.
Kumusta kayo, Nananseng? Nasaya at latamot. Si Kangay. Okay laang, Nana. Kumusta ti panagabrodyo iti kasinsin mo? Un prasis dagiti kasapulan mi, Nana. Ay, nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kamutan. Wen, Nana. Ang mga nuday tuyan ti solusyon iti parikot mi iti kwarta. Wala. Iso adi mo sayangan ti oportunidad na kaun. Wen, Nana. Ay, wan gayam. Saan ka di anagungat ti bus mo, idi pimanaw ka? Sa bali nga ro ti panakisarita na kanyak. Madlaw adi na kayat nga agabrudak. Ngam awammutan na aramidan na Mananggon daw ay tumangamain. Kuripot launay kat nagrigat magayam ti trabaho mijay balayda. No agsasaw niya dilain kat kasla nalaka ti trabaho mijay. Jak maguston tikas diya nga ipupos mo, Adeline. Ay nawaw, anya man ti parikot mo si Kafredo. No agbirok kay tiyaya ti anak ta, agbirok kalaang. Sana masapol nga ibabain mo ni Sheena. Awan magdakas nga imbagak lakay. Rupat kwarta ngam dinamot amuter aramiden na, kun kunamot itipos mo. Pudno mat arupat kwarta day di asina. Ammo ka na sakit tinakam mo. Hanggang maawatam kumamot di tao. Siyempre, adamot arapaapda. Addan to aldaw dagiti tattao adidaan mo ti makontento. Unay ka na ya. Sarde nga mo, timang padpadakas iji tao. Di ka mamutang, naidarom na ka. Jak kayat jay in-refer yu kanyak na nansing. Ha, day jay asina, sadot magayam. Ay nawaw, kunak man nunalpasan day tanga isyo. Payapadaksan pay laang jay tao. Pudno tis istoryaak nana. Ay nawaw, payakasta ka. Saan mo't siguro adakas no agbirok ni Sheena iti among amayat ti pasweldo na. Addan to aldaw day ya Sheena. Oray puputan na. Anya ti lablaban mo aya. Siyempre, ibirok na mo't atap no makaurnong. Makarman to day jay kunak tumat. Ay nawaw, di kagsawa kasta. Anya launay ayati lablaban mo. Kat 5,000 per month mo nga maintiitad mo asweldo na. At ayo adakdakil ti sweldo na ijay abroad. Makarmaka kuma. Sapay la kumatanaranggas ti bos amatambaam. Sumanao ka manan dita. Para makita no anya ti pagbanagan ti biyak daya at tao. Ay nawaw, ni Sheena manan. Wan, addan to aldaw na dayjay. Agmamalas to kunak tumay. Di mo ilunod ti padam a tao Di mo nga minamo ti marikrik nak itakat. Agbiro ka kititi kasukat na tap na makatrabaho ka mo tayo. Awan pa'y nga rod na birokak. Anya kakidi mo tan predo. Makitam na ita. Awanan ti mayat ang mga awir iti anak ta. Ilunod munto mat ti padam a tao. Kasaritam ni Adeline. Apay ka day. Wala, tanalabas mo tan ti panangidadanas na iti putot mo. Anya. Dayta ti ipupos na iti Facebook. Saan lang nga dayta? Istoryaan na pa'y kadagiti kalugaran tayaw. Asa daw kan rupat kwarta kanu ti anak mo anagabrawn. Lay, saan arupat kwarta ni Sheena kabagays? Awan sa pa'y mat na birukan na ang mga awir iti anak na. Iso anisin na ti pagpupudutan na. Unayin na dya tao. Saan mo't na makamove on? No amok lang akas ta ti aramiden na. Diyak ko man pinalubusan ti putot kong agtrabaho ka dakwada. Nuray siyak nga ron. Diyak mo't ngamin ipagarup akas jay ti aramiden ni Adeline. Hello, Sheena anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kan dita? Kasi ti apaw, nasaya at akmay. Kumusta ti trabahom ni ta abroad? Nasingpot ti among ko dito'y, Tatang. Mayat pa'y ti sweldo. Nasaya at nga rin no kasta anak ko. Makaurnong kamot laangay. Wen, Tatang. No makaurnungak, gumatangak to iti dagatayaw. Ha? Ay, uwan Aywan gayam.
Awan pa'y nabirukan da adilin ayaya? Awan pa'y anak ka. Isumo lagayam ang aging gaitakat siyak ti pagpupudutan na. Ay wain, sika tisang kaistoryana dita oy. Talagang awan mabirukan da. Takas jela nga rudan ti sweldaw, mangiruruman pa'y ti amaw. Naimbaglangan tanasabat ka adilain. Apay ka din, anya ti masapul yo, tata. Mabalin ka day, asar ding amon ti anak ka. Ha? Isar ding maun ti mang padpadakas ka ni Sina ako nak. Di kay maawatan, tata. Amok nga aging gaita, nasakit pala tinakam mau, tapinili ni Sina ti agabroad. Saan kumabot akas ta ti aramidam agmubun kan. Ay, nawaw. Di mo idadanos ti anak ka. Tano adamanan manggagaw, ay talaga asyak ti makalaban mau. Makapaasar mo't da di ala kay Waldo. Apay ni Tata Waldo? Siyak ti makalaban mo kuna nakiding kanya. O, reta, naumadakan kan. Asino ti butbut nga dagi tatat tao? Di ka mabuteng amay darom? Ha? Agmubon kang aminan. Sarda nga mo ni Sina. Saan ko masikat imang lapod no daman napintas nga oportunidad adumtang kadakwada? Na, isuda pa ilaang ti kampiam? Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu asaan ko mangagsakit tinakam mo no mas pinili na ti agabroad. Siyempre, kaya't damat mapasaya ti biyagda. Amumag ti kasasada. Aguli magkan. Agbalbaliw kan bakit. Narigat ti may darum. Ang mga nusikapay ti multaan da. Amam ni Casey ijalaon. May samot na jay asumanao. O, anya nga ita. Indarum dalakat nga raw. Nukas na. Pudno a pinagmultada. Wen, isuasi ka, agnagam kan. Indilit mo amin na post mo. Kan di mo iruruman ti pada matao. Di mo orayan amay darum ka. Tanarigat agmulta ko naktumag. Ay, nawaw! Kas amo, itid mo ti umno kan maiparbang asweldo. No adaman dumtang anapintas nga oportunidad para kadakwada, di mo idalapdan. Iti kasta kat mapasaya at damat ti biyagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana siya no kastoy akanayon. Kaslabalasang akmanan iti panagriknak. Anyat ko na yun, hanang. Nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak kaw. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. ununaan kan. Kamali ti pampanunutang maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen atawang dakes nga aramidak. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodan nakman mariis ka. Ay nawaw.
Kanayon mo agpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, aya. Ay kwa, si Kaki Dimoy. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Hindi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka, Maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na amaw. Anya? Naambok iti Facebook, Maray. Taga ano, Mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka, Dumay. Ay, unay kan, Maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita Maray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay mait, ada ka di parikot mau. Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya, ibagam tadumngegak, ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti kanag dito. Kasano akpaya dito? Ay, kaasi ka magayam, ano kasta? Wan nga ron. Awanan nagpangalagi ti kanag. Amangan no adda extra kwartam dito. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam, aya. Sika ano mano ti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan nagtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka moy. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, Nanang? Apay ka di. Adala ko masalod-sudek keng ka. Ay, nawaw. Ibagayo latan no anya dayta, Nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, dayta tijak mo, Nanang. I-message mo man anak ko? Ay, nawaw. Mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asalud-suden naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, Manong. Anda ka din ni nanang dita? Awan pa'y. Di pa'y mo't nagawid, Manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-suden na nga rod no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Inton migat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw tatangamin ng usarak iti kwartak. Okay lang ang Manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamot sweldok agastusan me. Si Kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan Manong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni Manong, Nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin, Saan atila pangigas-gastusan nyo, tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, ambok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagi plaeng, Nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mat, Nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa Marisimang. Iti istor da biren ngam awang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana, aya? Agpaji kasak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada jikas mo di tamaray. Agpakas inak kung mataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day dya Roberto.
Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengeg iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabik-biktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Nalaman nga raw maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Ang mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lain nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang adayta? Nalakapay ang maibus ti kwartang ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kaong. No addaan mo yun, nana. Ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ang maisagmak ni nanang ni. Mala. Ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na. Secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na. Kat isutik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka a maibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pang-aasi yung ananang, di kay agpaluko. Di yung sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon meten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngampilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray? Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko ka. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang mati nang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Iso nga amuklatan asika tinang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipod ita. Prinsip ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak ta inawagan ng Manong Dennis. Apay ganayadin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag ka man. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing kano. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na ita lalaki? Ay, day tatijak amo. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Magbagam ni nanang dita Abangan mo't ni scammer na ita lalaki. Wan Manong, inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngamno daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka nung titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko akwarta keng ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Anya ka na ya. Numasapol nga umutang ka pala, ang aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayatan na kaniwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaong.
Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsi ka, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo a kwarta kanyak. Agwin naswas talatan. Nay, apay ngay akas tamad ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardengan na kon. Nawatam. Di ka makauawat mat. No umutang akmanain, awanan mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo a kwarta. Roberto! Roberto! Awanan, inidip na matang ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka din, nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kan kuana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat dyan nyo mat. Iti kasta nga edad yo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day ja Roberto. Saan mat kayam? Ala, itay yu ti number na, tasyak ti makisarita ken kuana. Awanan manong, naurnungan ti utang ni nanang dito eh. Kasano na urno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak amo no anya ti aday ti kapanunutan ni nanang. Yan yan ninanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay manong. Manuaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti listaan kan katapno makitam. Oo na yan ninanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok kat awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Dandan ni mailumlum iti utang gapu iti kalukwan na. Anyat masapul mo maray. Kunak man no kagurguran na. Pasensyakan kadagiti dakas ana isaw-sawang ko keng ka, mariis ka. Husto kayaw. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no sa antay nga amamaw. Wanmat nga main maray. Oray to pay dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di a Roberto. Siyak mo't utu-utuak. Anya ngay ita, siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Gamno apay an na-scam ka pay lang. Wanda ata yung paggarub ko anapudno ni Roberto kanyak paray. Masapol pay lang ang mapasamak kan kasakbay nga agnakam ka. Ang kasta talaga. No daduma kat narigat ngamin ti mamate, no saan pa'y anapadasan. Pasensyakan, Dinis, anak ko. Kasano nga roda na makabayad kayo iti utang iyo? Awan ba't nga rod kwartayaw? Jak amaw, anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itid ko. Saanan ta pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw? Dayta nga raw ti bidot ko, anak ko. Luapay nga min na nagtalag kayo adagos. Kat saan nyo pa'y mata nakit-kita di tao? Kaya't kula ang might amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kuma di katawunan nyo. Kan lumabalin, di kumaam-am mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya? Nasingpot mo't ni Tata Norman kayo. Kan at least makasigurado tayo. Asan nga scammer tayo dyan. Dinakman angawan si ka, Dinis. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasdi nga inaramid nyo.
Ginurayo pa'y ni Nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di a Roberto anak ko. Pag nakman nyo day tananang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman Latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo matkan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Siyanan. Abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo na, lovely bakag. Ay nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate matleta. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kan itatang, Sigurado ang maragsakan lagi jay. sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mo't asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da, nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay, aramidem mo'ten no anya ti aramidem ijay, di naktaktaken. Umayak man tatang, Anyat masapul mau, lovely na kaong. inyeg ko laang ti regalok para kada kayo, daytoy ti bagyo, para matken ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan ngay kan na kami ti regalo may anak kaw? Ay na tatang, awatan nyo kit din, kastuyak at talaga tunggal Paskwa, iso ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na tatang, agpakadak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay Inton maminsan to tatang, at dapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samart, Erika anak kaw. Wen tatang, at dalakad mi kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga itainigaman nyo. Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely Anya nga'y mananday ta? Awatem kit din. Mala, idiritso yun iti silid ko tatang. Kitkitaan nyo nga grubrubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na,
Di ka kat di agyaman, tadamang tad itirigalo ken ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo dayjay nga ipag-lovely idi napalabas atawon tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan da itirigalaw, si ka pa'y tinariklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo dayjay a lovely kada kayaw. Long slave ken chinelas mait. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo tatang. Ay nawaw, saan mo brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya alokal at chocolate mo sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalata nga may tada na awat mo o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di aring ka. Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita. Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong Pipito. Nay, apay nga sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya nga'y dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda. Si kapay tinariri. Amok kayat na lang dayta ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar kadagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika. Kastamat kada kayo, Nana Sarya. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumat laang magustuhan. Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, Nana. Oray anya pa'y a regalo ti maawat. Tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, Nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti inregalo na kanyak, Nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagam mo't. Ay Nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala ko yo, Nana. Daytaw. Dayta nga rod, Nana Sarya. Kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siyakla isa. Saan ko ma-apresyar ti sabon arigalo, Nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akabsat mo, Pipito? Ay nawaw, sino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di is-istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isuble ngam inala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jeti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mo latan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kabsat mo. Jak ilibak na ita. Sipod pa ini. Nagano ti riri na dya tao. Uray simple abanag lang. Agriri adagos. Naimbaglangan, tan naranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda napatag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Anyat kaya't mo asawan? No di mo kayat ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak laang mati adda iti kaunggak anya.
No maipapan iti kakasta abanag, saanen ang masapul nga istoryaan pay. Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi da di arigalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laeng. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laeng ti adda iti kaunggak kunak manen. Kasta unay ti unget ni Manong mo pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ti pagpungpungtutan ni Manong tatang? Wan at sang kaistoryam kanu matiin regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na jay Apay di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay diyo ammo jay kunada a voice out tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramay iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadan ni madan ti Pasko. Wan nga rod nana. Manu abulan laengan kat Disyembre manen. Kita laeng Ay nawaw. Ti anya nana. Amangan no agaramid ka manan iti paka-istrisyam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanen nana? Sigurado ak asaanen ang maulit ti kasjay. Tapilyak ana imbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga ammo na ti mga presyar. Ay wan tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao a nareklamo. Sika lang arudin tinangtad. Makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Wan Paskwa manen. Tinawan lang nga nakastatyar aramidam. Isumat nga minti na kay Ruamak lakay. Di mon ikan ni Erika. Wan lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga iti regalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw. Nag-level up Wan adamot kwartak nga igatang ko. Inted ni boss ti tangdan mi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado amaragsakan na jay. Saan mat kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko anareklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw. Ay yaman naklaunay Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon da iti akahawon. Lukatan nyo Sigurado magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw. Sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak ngamin adaan ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaw dyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo tatang. In regalo da lang kanyak dayta. Asino tinangirigalo tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na ijawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya? Narigat mat ano'y kan na ka itirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. Awan mo't sapatos ko manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni Manang Lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko.
Tapno ibagakin ka, bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlaang. Nariri ka ngamin. Ahaw? No adda panunot na. Aguli magkan. Ora sino mat na. Madismaya no nariri ti tao nga inikan na iti regalo. Adun tumat sa umi di napalabas sa tawon. Oh, hanya nga ita. Awanan naawat mo. Anyat planom lakay. Agawid tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga rodan aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? No okay lang kan ka. Itayan ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taamangan no agsubang kami itikabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ga ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng tikabsat ko ni tatang ko bakit? Kamusta ka turn lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo ikaskasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka niti sapatos. Kasano laangan no? Di ka madanagan, tadaak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yun ti mangitunaw. Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria! Kasta magkang kalablay, Happy New Year! Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki di nag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana. Ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo taon ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro a sapatos na idi Paskwa. Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangro na. Kaano pa'y anagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laeng, Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mo ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na-enjoy apulos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kabsat ken ipag ko ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo ammo akagurak launay dayjay nga ipag ko. Ay na, Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak met No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasde nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa asaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo anaawat mo, rumbang na laang apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
Liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat masapul mo, mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, maray. Naa, aginggat ka anaw nga agur-urayak, Maray. Ayan niya nga rod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, Maray. Binarat mo lang nga rodan tilakok. Pagurayan dakmanan itinabayan. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agur-uray tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti saaw. Na, grabe ka, mate. Kas lasaan tanga gayam iti kas tanga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, Maray. Ay, di ka madanagan. Tabayadak today tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim ah. Di mo dadaulan ti ardaw ko, maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti adautang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa, nana. Hang, wala, tasaan mo nga min ang makaawawat day jay ababae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan, nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan, nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kinimanang. Nanang, hindi pa may saldo at drama tilingdinggan niyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw, sakto laang mat. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da, kaya't asawan day ta, napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana, tapno mangeg mo lang dagiti kumarek, adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan, tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangeg mau, isuday jayan gardaw. Mapangkaki DJ garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa maunay taradyonan. Napig sa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kay iti ayanda, dulpaw. Apay, Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama dengdenggan na. Ha? sikalatan ti mapanditayan ta. Kumarim mo't san ka di. Siga na. Diyak kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anta ka di ti yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagak dulpaw. Awanan ti adu sa ludsaw. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Andi ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan Addan sa utang mo, adak amma. At tuyan ti sukagat-gatangan nyo, Nana Helen. Agyaman aklaunay, gini nakaw. Mas daawak man, Nana. Ay nawaw,
Anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay, wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yun, nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaiso, nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na kaagbayad metan. Mano abulanan nga agururayak iti bayad na. Naa, amo nga agdengdengegak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha. Ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggen nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adan sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang nakin ka nanang. Mapan mo singirin iti balayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw. Ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na. Jaklat ta kuman inlako dagiti lako keng kuana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringin kwa na. Saan kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidon. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala ah. Ha, sa anak apa atew iti dayjay ako marek. Nya, Marik na kay apas pasagidanak. Babaen ka dagiti drama adengdenggen na. di drama may papan ka na kita utang. Isu mo akanayon ti dingdinggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko ana. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kas laitarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta ken awan respeto na iti manugang na. Ha! Kunak to paikat. Iso akagurguram ti drama adengdenggen na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan ana nalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ay taradyo yun, nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo ah. Bareng mangagmulaang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis asimple lang ti diyo nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, nana. Ay, wala, tasaan mo ngamin ang makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo nga minti makagapu, nana. No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpiman ang anagururay ti gayem mo, nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, tadakan, Gine. Aday ta, mangrugin ti drama akayat ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ama siya pulapig siyaam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti dayjay a drama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Adday ka. Ha! Siya ti kalkalaban ah. Ay, gusto day ta, nana Helen, nana Lina. Ha! Saan ka kabutang? Daytoy mati para keng ka. Ay, ikaw!
Di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto dayta, nana. Nakababain ka dagiti lumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday! Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo umat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabakakmit ka. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mo ba tikas tangar aramidin niyo? Ilablaban ko lang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tao ang nakakita itinaramid yo. Amangan mo ibagada abakit kayong ngamawan mo't manak-nakim yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot miita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingir. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, kat masulbar ti parikot yun, agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggap-gapuan bakit? Ay, titalaan. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Asos, agdardara man. Ay, wawang pibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, taguli magkalata. Asos, dahil tatidyak kayat kin kakay. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalud-sudak laeng. Tamangan no inton madamdamakat san lang akas ta ti mapasamakin ka. Ay, kabaila, tibagay. Sus. Di kan makibiyang. Tamok mo lang. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiam. Am-amu kandul pao. Am-amu kaunay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay nawaw, apay mat. Una, tamangan no aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen, di tasango. Nagapad ang amin kat, dito istor ko, di na minsan, kat nagrigat da, am anawa. Ano kasta, tigayam kumari na tinakaapa na, iso akas de tilangan ang nagawid, idi na minsan. Ay nawan, tata, nakabutbuteng no agapad da. Kaslada aso kan pusa, awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwad ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa pinarigat ya ganawon agpada naturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amukon Lina, Anya ti amom si Kadulpo. bayadam ngamin ti utang mo iti kumarem. Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yun. nagpulong da dya Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sangot ti istor na kat. Kasano ko makabayad ket awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Narigat agul-ulbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak? Ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo nagkinaawatan. Ibabam ti pride mo. Tas ikatayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wain amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na-ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wain, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na. Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipadasyo, nanang.
Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito eh. Tapno makapagbanding tayo mag. Bayada kunti utang ko, Mari Helen. Ay dawaw, agyaman aklaunay amaray. Adam laangan gastusak. Ay, siyak ti rumbangagyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang makabayad Tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan dayta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray. Napakawan na kan, Maray. Wen maray. Kasi na napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalindaman ay ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mat nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mat ngamin ni Nana Lina. Naga daw arason na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagitan mo, iso na sayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da biya inton Sabadaw. ay kat mayat nagadalan da adwa tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tabalay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kat agawid kan tumanin ng agdardarat ang iwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno agkinabil kami manayin. Siguradong laang. Na, awan da pa'y mo, Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod tanyog maray. Awanan da dumag nga igat mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga ron, Maray. Mapan ko alaon ti igad, may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamulaangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay, nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa. No nailawan ka man a nagbiddut, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.